نهدا 2 سال درباز دبن بسر ارشاد چکدارن داعش بو دشتان نیناوا دو ارشدا توایا گوندن شبک کو 57 گوند بون کتن دست چکدارن داعشو هیا نها تنه سه گوند جلای پشمرگان هاتنه کنترول کرن لهیناجی خلق نزفرینه سروان گوندان و دنهادا و دیگل بحثا کنترول کرنا موصله شبک دبیجن رازی نابن جبلی پیشمرگان تو هزکه دن پشکداری دگرتنا گوندن واندا بکن. اما كشبكه قبولنا كاين بشق تكدي بس بيشمرقه قوه الرئيسيه ودوايش اما فوجك معنا لقال بيشمرقه وان شاء الله فوج دوش دشت مشاق اوانش دشت لقال يعني سنقر خان اواني براسي ازاد بكنا ولاتي شبك اواني ولاتي شبك بقرن اواني مشاركه بكنا في بازاد كرديني ولاتي شبك غير قوه من قركني براسي دوی ارشدال روژا هفتی آبا 2014 250,000 ولاتین شبک آواره بون که نزیکی 8 صده برف هرما کردستان هاتن و نزیکی 260 کسان جی کتن دست چکدارن داعشه پشتی 2 سالان جی آواره بونا وانا دبیجن در روشکا خراب دا دجین عالم تعبانه كرم تشنية كرة بابهم چیتان یعنی چه محتاجی والله محتاجي مواد محتاجي بارين مي كرم خمناش بنقرم أو بريميرين مي عالم خر تعبان وهلكانة كرة دادي والله قرما زور قرما شو بكم نبان كمان نا بري زمان نا قزقورت مانه قلت لك كيف لو سيبري قرم قري لو مجبور بهم كرة دادي ولا صعب كمان مان مال ما نيشتيا او تركيا نزانم حشد الوطنيه بصر بخولي دا ماريا نيشتيا داتنا حتى نديرو دوغندي رزقار دك ولا دغارينو لو دشتا نیناوا جه هر ایک جپیک هاتین شبکو مسیحی و ازدی و ترکمانو چندین پیک هاتین دن بو کورجا شبک جه 159 بون و لهرما کردستان و باشور عراق آواره بون و داخواست دکن کو بزفرنه و سر مال و ملکن خوا طایف گوران NRT باردارش